بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, murah-murahan yang kamu imaluk kamu waktu ini. Jaman sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amin persukuan sin guru nato mulia habihayaon gumanap sin pengajian nato diabayan. Murah-murahan long ta ini rijikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amin matanggos in kitab long ta yari tiagnaan niya insyaallah ta'ala. Habihayaon waktu ini gumanap na isab siya kato sin pangadyan na to limaway insyaallah ta'ala na dumungdung kita ni marayaw karena yung mga inikatan kakunahan na to ini hatihon iwan lang ta lawahon sabab karena amoy ni indahanan sin pamuk na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa pakaradyaan pag-alok niya ini katan sin manusia maalok niya bukon hadya muslim sampai bukon muslim. Murah-murahan habihan waktu itu balko yung na ito kalasa wairun na ruwain din kan Syekh Abdul Wahid itirang pag yatapagdal siya dito po maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa khasyatan ya akramal akramin. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal ko kanyo in sa salaman sin Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasin kapag syukur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pamudji kaniya itukbal ko in pagsarang syukur ko akataw tay manghuran amo inyari halaw sin studio napagunahan na sin President sin Nidawul Islam Foundation Patuan Zakaria Muhammad amuin nangukabi kato sin laong tapag pangadji na to hadlaw ini. Damik yan yung kamukataan mga kakasi amuin di magbati laol masi-masi naman imuurol-urol ha programa sin kita niyo dahil di ha Islam TV. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kalo-kalo in kita niyo busan pa sin Allah ta'ala pangumulan sarta iwan kakusog iwan kakaya sing ginhawabaran amuin mausal na to hipagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in kita niyo makaakad hauno-uno na in kabayaan tiranan hipaagad kato si mahasud si Allah. Pasalan mga katawtay manghuran yung kabuhi na to dihadun niya ini mailom kato tanyura isab katan how po datuod tiya panjari kita nyo sin Allah ta'ala mag-ibadat pag ubos na to mag-ibadat dumatong kato yung kamatay sumod kita nyo pakubol pag ubos na to hakubol buhion na isab kita nyo sin Allah ta'ala pag ubos na to buhion hisabon na isab kita nyo sin Allah pagubos datungan na to na in last destination sin kita niyo amunin bang insyaallah mareyaw rin amal na to amunin sulka na bang bukon duwara bang bukon sulka amunin narka nasallallahu as-salama sabihan kahaw po amuratu diadto in kahaw poan sing kabuhi sing manusia bang nato hadya pahum-pahumun sorry diha ini supatan na to in pangadjian sing kita niyo amuin nakawa na to sin last long ta kapag pangadji na to diha TV sing kita niyo
In nakauna pangadyan sin kita niyo, kaya tagnan na to na, in laong ta pangadyan na to, biyadiin sila, siyo madjasin Rasulullah. Biyadiin sila, siyo madjasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In panagdan na ta, in Rasulullah al-qudwatul hasanah. Siya na in qudwa hasanah. Nalilaytad to, hambuk-hambuok, may ta siya to qudwa. So rihay ni, hadlaw ini, atawakan, diha pagpangadji na to bihaon, amun pagtahon jawanibul iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno naman yung mga parts, amuin, urulunta, upihanta in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hauno naman, pakaradyaan, kahalan, uno kabuhi si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in subay upihan sin umat niya, umat Islam. Bangta dungdungan, mga jamaah muslimin, in sirah si Nabi alaihi salatu wassalam. Kakitaan na to halawm sin sira, amon siulat ka to sin mga ulama, sin kita niyo haangam Islam, in kabuhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nalangkom, in katan kahalan. Amun subay tuod upihan sin tiap-tiap na nga kubar iman. Wayroon kilahon manusia, pinakamataas darajat. Buat malengkan, in siya ini maglaki tuod siya humati. Iwan kumawa, iwan sumakad, umupi hanabi alayhi salatu wassalam. Mayta, muna-muna, kitaon na to. Inday nga mga suway na to, upihan in Nabi sallallahu alaihi wasallam, law narihay ni, fahuwa sallallahu alaihi wasallam, qudwatun fil khuluqil hasan. In Nabi alaihi salatu wassalam, in siyayan qudwah, suntuan, doon hapagpangaddatan marayaw, atawakan kaul piil palangay marayaw. Hati na yating panagnaan, hapangaddatan, hakaul piil, in Nabi sallallahu alaihi wasallam dun haon qudwa. Uning kawajiban ha umat Islam, uning kawajiban kako, kawajiban kaymo, kawajiban sing kita niyong katan, urulon na to ini, al-iqtida. Upihan na to ini, urulon na to, biyadiin pangaddatan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena launa fahuwa qudwatun fil khuluqil hasan. In siya qudwa ha pangaddatan marayaw. Hati niya in pangaddatan niya katan marayaw. Bang aun kakitaan mo sarta mapudji mo pangaddatan si manusia hibutang tanariha babaw sing gumiini pangaddatan marayaw, baitaan mong ginhawaran mo in Nabi sallallahu alaihi wasallam yan ha pangaddatan kita mo amon marayaw yan. Hangkan na, in ayat daranta, amon magkabatbat, in Allahu Ta'ala nagparman, laong niya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yan na suratul qalam, ayat hikaupat, wa innaka la'ala khuluqin azim, itin ayat sin Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bunnal tuod, in ikaw ya Rasulullah, bunnal tuod in ikaw ya Rasulullah, la'ala khuluqin azim. Hati niya, yan kay mo in pangaddatan sa laggo-laggo, sa rayaw-rayaw sa taas-taas. Siyang lit sin Allah Ta'ala injunjungan na to Nabi Muhammadun alayhi salatu wassalam yan na Quran. Hangkan na in siya ini kudwa hapangaddatan marayaw. Hangkan na lang sin Aisha, di sin kariwayat Imam Muslim, fakana khuluquhu al-Quran. In kiaunan lang na sin pangaddatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran. Uno yan, law na yarda liridahu.
magrida in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagridaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, harida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang karidaan sin Allah, yaon isabing karidaan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Hati niya bukun, inhibal niya yaon para habaran niya. Wa yaghdab li ghadabihi. Bang dukalan in Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyaon pagdukal ha pag-agama. Pagdukal ha karna sin Allah. Bukun dumugal karna sin ginhawaran niya. In Nabi, in kignot kuhibal niya karna sin Islam, karna sin Allah. Suluton ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, karna inyaon, karna Allah. Dumukalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyaon karna sin Allah. Bang hibutang tanah, innarugtul diha iniagamanan sin Allah, iban syara sin Allah, doon haon in Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pasya magtukal yat karna inyad to, karna sin Allah, karna sin Islam. Amo ini in mataod lang ta hibutang tanah magka-feel. Kamatauran manusia. In kahalan ini, aun waktuin ako magdugal, karena sing ginhawaran ko. In siya yaon dimugal, karena sing ginhawaran niya. In nabibukun, karena sin Allah. Bang aga manayang piagbisarahan, doon haong tindukan si Nabi alaihi salatu wassalam. Di siya magpamauli karena sing ginhawaran niya. Sa ingkatan hibal niya, ingkatan kignot ko hibal niya, ingkatan sin dayaw niya, inyan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini impiag biddaan na to iban sin Nabi alaihi salatu wassalam. Aun waktu yung kita niyo, bang agama, aun waktu rin pa kita magmahi. Mapampuntabi, hibutang tanah. Dakitaan tanah, insyara sin Allah ta'ala, narugtul, aun waktu yung kita rin pa kita magmahi. Sa bangit to ginhawaranta in narugtol, misan palawang tahibutang ta na kita, in hakalaungan o nakto dukalan kita, in Nabi mo kumihan. Dukalan in Nabi sallallahu alaihi wasallam karna sin Allah. Laong sin asawa niya. In hadith kaya riwayat Imam Tabarani, بإسناد حسن عن صفية بنت حيي أو صفية بنت حيي رضي الله عنها أسواس النبي صلى الله عليه وسلم سينك رواية قالت نمومسية ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Asawana sin Rasulullah innamaita Safiyah bintu Huyay. Laung niya, way na ako laung na nakita hangkatao. Labi indayaw sin pangaddatan dayng ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di na yan kapag inuino sa batsing kabataan, bihaon. Karena ubos din Allah Ta'ala na may alam sing Quran ka innaka la'ala khuluqin azim. In ikaw na yung pangaddatan, yan na kayo yung pangaddatan sa taas-taas, iba yung pangaddatan sa rayaw-rayaw. Mulia yung pangaddatan si Nabi alayhi salatu wassalam. Ma ra'aytu law sin Safiya way na ako nakita hangkatao labi indayaw pangaddatan dayn ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asawa si Rasulullah na mayta. Laong sin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik siya iniin amun doon halawman sin Rasulullah dahil sin tagna karatong sin Rasulullah pa Madina. Bata-bata pa in Anas ibn Malik diya naman to sin ina niya, ya Rasulullah, ya ni Anas ibn Malik, paruuna kay mo, siya ay maghaddam kay mo, ingkatan kalalagyan mo siya ay maghaddam kay mo. Didto hi Anas ibn Malik halawman sin Rasulullah. Ingkatan kabuhi sin Rasulullah kita sin Anas ibn Malik.
uning bayta hi Anas bin Malik, hakita niya Rasulullah, siyaksian niya. Qala Anas radhiyallahu anhu, laong sin Anas radhiyallahu anhu, wallahi laqad khadamtuhu 9 sinina. Ibut laong sin Anas, sapahan kuhangan sin Allah sa hunal tuod, kaya paghaddaman ko, hati na kaya pagservisan ko, kaya paghaddaman ko in Rasulullah siyam tahun. Kaya paghaddaman ko in Rasulullah siyam tahun. Ma alimtuhu qala li shay'in sana'tuhu lima fa'alta kadha wa kadha. Siyam tahun ko laong na naranag unay-unay in Rasulullah, naghaddam ako kaniya, nagservice ako kaniya. Way kulong na kaya ingatan in Rasulullah. Misan hang kaminsan, ibutang tanah. Way kulong na kaya ingatan sin Rasulullah. Imian, hahambuok pakaradyaan na hinang ko kaniya, hati na nahinang sin Anas kaniya. Lima, faalta kada wa kada. May tamulaw na hinang diha ini. Way kumens. Way roon na kamisara kan Anas, amon pakaradyaan na hinang sin Anas ha Rasulullah. Pag-ubos na hinang imian in Rasulullah. May ta mo hinang diha ini. Sabab mga tao, kamatauran din ka ito. Lagi-lagi bang mga bata-bata pa i-underestimate ta ang wakto. Bukun pa malag yung pag-trust. Yung panganul ta kaniya. Tiyo-tiyo kakitaan ta pag laong ta amuin pagkakamali sa batsimbasa Tagalog. Mag-comments kita. May ta ko bihan ni sabi. May ta mo mayroon hinang diha ini. May ta bihayan. May kanahinang na sintao. In Rasulullah siyam tahun. In Anas. Halaw man niya. In pakaradyaan na hinang na sin Anas. Way nag-comments in Rasulullah. Wayron inyan. May ta mo hinang bihayan. Halaw pa sin Anas. Aw li shay'in taraktuhu. Hala fa'alta kada wa kada. At tawakan isablong na pakaradyaan. Amun way ko na hinang. Tinggalan ko na. Amun imianin Rasulullah bang isablaw na hinang mo na biha inilang sing tinggalan mo na. Bihan, inlingkat sing pangaddatan, sing junjungan na to Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Hati niya, indayin ha mga part amun uupihan in Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa, uno, qudwatun fil khuluqil hasan. In siya qudwa. Suntuan, hapag pangaddatan, marayaw bihadto, indagbos yung pangaddatan si Rasulullah. Law pa sin Anas, dahil mga kisah. Wakala Anas, law sin Anas. Anas ibn Malik, amo rin kain na siyam tahon siya, law man sin Rasulullah. Kaya Anas ibn Malik, dahil mga piyapagbarakan sin Allah Ta'ala yung kabuhi niya. Sabab sin dua sin Rasulullah. Yari pa tuan. Dahil mga kisah, sirah, sin Anas ibn Malik, imumul sila biyang katustahon. Sabab sin dua sin Rasulullah. Tiap pahaba sin Allah Ta'ala yung pangumulan niya, iwan paparizikian siya alta mataon. Iwan anak mataon. Hi Anas ibn Malik, imumul labihang katustahon, sampay rin mga bukon isabsiyan in last. Sahabat niya tayo pala sa ding mga kahinapusan bilang in Anas ibn Malik sahabat na wapat inhawa sin pangumulan sin Anas intanda sin barakat sin kabuhi sin Anas sabab sin dua akan niya sin Rasulullah in kabbon sin Anas ibn Malik magbunga hamukon mausim niya bukon pagbubunga sa munga ingkabon sin Anas ibn Malik. Iwan sin anak ki Anas ibn Malik. Di mahisab, inyad to barakat. Sabab ding mga barakat di hadunya, bang tumao din anak mo, dumao yung partumbo-tumbuhan sin panghianom mo, inyang barakat sabab sin ulan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annahum amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatim minas sama'i wal ard. Tiap silan sing kaibanan ulama, law nindeng ang mga barakat hagin lupaan, anak. Minas sama ulan, ipagpatawo, wal arglaw na lamod na rihay ni, uno, in anak. Sabab bihan da isab. In
akhi sin Allah, imparman sin Allah Ta'ala, yan na suratun Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Law sinabi Nuh, impamong ko lang hatao ko, ha mga umat niya, hawak to nagdakwa in Nabiyullah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Pag-istigfar ba kamo, pangayo kamo kaampunan patuhan niyo. Innahu kana ghaffara, bunalto din Tuhan ni Allah in siya yan bayang ampunon. Yursilis sama alaykum midrara, nawang yan hinang niyo. In pangayo niyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, magparayan ka nga taas langit, ulan, tubig, barakat. Wayumdidkum bi amwal, dugangan kan in pangalta niyo. Wabanin iwan sim mga anak niyo. Hati niya in anak din mga barakat. So, kay Anas bin Malik diyan yung kabuhi niya. Laong pa sin Anas, inkiaunan laong na sin Rasulullah, kana Rasulullah min ahsanin nasi khuluqa. Inkiaunan laong na sin Rasulullah, dahing ha mga manusia, pinakamarayaw pangadatan. Faarsalani yawman lihaja. Hambok adlaw laong na, piara ako sin Rasulullah, aw nambok hajat dia akan kako, piara ako sin Rasulullah. Fakultu, laong sin Anas, inpamungkulaw na, wallahi la azhab. Namungin Anas, imutlaw na pa Allah, riakulaw na, madto. Wa fi nafsi an adhab, lamma amarani bihi Nabiyullah. Sa halong pangatayan ko, inakulong na madtura. Di ko mga liyangog ni hati kung marain Rasulullah bihayan. Inhalaw sin dyan itong pangatayan kulong naman to. Ako sa imiyan na kulong na, di akulong naman to. Sa alaw na miyad, tura akulong sin Anas, fakharajtu hatta amurra ala sibyan. Miyad, tura akulong na pahajat di akan kako sin Rasulullah, sampay law na nakalabay ako ha mga bata-bata. Wahum yal'abuna fi suq, yung mga bata-bata yaw lang na naglalangog-langog lang na hatabo. Tinanakalabay na Anas. Fa'idha Rasulullah qad qabada bikafaya min warai. Pagkatukulaw na mga bata-bata kaya labayan ko yaw naglalangog-langog hatabo. Sa kaulaw na in Rasulullah, yaon na law na iuli na nakuring hatay ko. Yaon in Rasulullah. Rasulullah, yadto ang mga kabataan hati kung nakasa bumiyad tura isab mismo mga kabataan dirihilan sin Rasulullah waktu qala fa nadartu ilayhi wa huwa yadhak. Pag atod bulong nabihan iyaw na ko tinekyo ko na tay Quran ko ini pagkita ko lang na pagkita ko lang na Rasulullah sa tayaw na siya lang na nagkakatawa. Faqala ya Anas, ya Unais. Tiasgir siya lang na ya Unais. Ya ko lang na Anas. Bihatin Arab, dahil mga tahbib, amon ipagpalasa nila, bangkaw amon pinahulingan, pamarayaw. Biya sin Aisha, aon wakto pagtakon sin Rasulullah, Aish. Biya dari ka, tulong tayo na, Tuan Zakaria, Tuan Jack. Amon uno tayo yung pagtagin ni simbiya ini. Danglay. Na in Anas, ingan ni Anas, tiyawag siya sin Rasulullah. Tinabi pang unot ay pagtangin ni kanya, pang uto-uto ka, na uno ka uto yung kuri kataw. So, ala kulihan. Panglangka-langka kanya. Masya Allah. Fatahallahu alayka ya Sheikh. Fakala ya Unais. Ya kulong na Anas. Unais. Adahabta haythu amartuka. Ay, ikaw nakakadto na kaulong na. Hariakan ko kay mo. Kala kultu naam. In akisin Anas long na. Huun ya Rasulullah. Ana adhabu ya Rasulullah. Inakulong naman to. Subhanallah. Dito hadto, indeng ang mga syahid. In Rasulullah, yan to kabataan di mara. Naglangog-langog. Kiyoblaan na din Anas. Yaon siya iuli ng hataykod. Ampas siya iuyum-uyuman. Ampas siya
Dia nagbistara simbistara ya unais. May kanimian na siri ako madto. Aliyangog ni hati ko Rasulullah. Sa pantubyan. Ito qudwatun fil khuluqil hasan. Damikyan. Dahil nga mga laong ta uupihan na to Rasulullah. Qudwatun fil hulum. O fil hilm. Laging hulum ini tagaino. Fil hilm. Wal af. Qudwah in Rasulullah. Suntuan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hahilm. Al-hilm wal-anat. Ima na sin hilm, amuin pati ampunon. Bukun maluhay rokalan. Bukun mabungsi. Mapatiag. Yanin hilm. Hati niya bukun masigla dukalan. Aun mga tao rin katiyo-tiyuan, magtuloy kinamula yung pikilan. Magtuloy dukalan. Sa in Rasulullah, laong nasunto na hilm, amun bukon maluhay dukalan. Magkapu po indukal. Walaf, iban bay ang punon. Qala ta'ala, Parmansin Allah Ta'ala. Yan na surat Al-Imran, ayat hanggatus kay mantagsiyam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ayat sino. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Inlayin ini, at tinamun pagpahanunot, amunay niin, uno, amunay hindi hamang hilm. Walau kunta fadhan ghalidhan, banghadja in Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadh. Uno tayong fadh ini, amun, nangwan hadja yung bayho ini, amun, uno tayong kuri katausog ini. Fadh, amun, mamong si hadja ba? Ghalidh al-qalb, in jantong, in pangatay na mong biya, nangasuhad dya sindukal, di katiyo-tiyuan, in akisin Allah lan faddo min hawlik. In mga manusya, mga sahabat mo, magpagoyan yan din kayo. At inibang hadya kaw ya Rasulullah, in kiaunan mo mabungis, mabungsi, in jantong mo ini matukas, di ko katiyo-tiyuan, in manusya mig. Deng ha, mig deng kayo. Ampahan in mga sahabat. Sabab sindayaw pangadatan sin Rasulullah, makaigad siya sila in mga sahabat deng ha Rasulullah magtanis. Sabab mahanunot in Rasulullah. Bihad to pagkataan manusia, biadiin na ha mga manusia alumbay niya. Biadiin na ha mga manusia amun, yaun na to halom simbay niya, asawa ni anak ni iban sing kaibanan. Nah. Hambukad law sin Anas ibn Malik. Qala, inibayta na isab sin Anas ibn Malik. Kuntu amshi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi bardun Najran, أو نطلع برد النجران غليظ الحاشية فأدركه أعراضي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرته إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء. لو سن أنس بن مالك إنكي أولان كلونا hambuk adlaw nagpapanaw-panaw ako iban sin Rasulullah. Sarta atin yaon biya mga panamong sin Rasulullah tawakan biubutang niya haliog niya ini dahil hula na jiran marakmul kakana
Di matunglong ni nambok ka Arabi. Badu. Di matong ni nambok ka Arabi. Badu. Di agtulong na in Rasulullah. Di agtu, dahil nga amun liog simbadyo ini. Amun marak mulet to. Sampay long na nakaatod ako long na amun haliog sin Rasulullah. Limimpa long na amun hati ko kuwan simbadyo ini ha liog sin Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah. Labi ang taas din presiden. Hinangon bihato sinambok Arab. Ambok Badu, Arabi. Ang paimian inambok tao ini. Sumakal ang paimian. Murli min malillah alladhi indak. Law nayara Muhammad bang makita. Dihil kaulong na sinalta marika ko amunyan kay mo. Panghati ni aun alta si Muslim doon ha Rasulullah. Dihil kaulong na kako. Wayad da. Saan man tawagin ba? Wayad da. Ya Rasulullah bang makita ka na alta doon kay mo. Rihili ako. Biasin sa kaula ulati human niya pa in Rasulullah. Manganya niya. Faltafat. Liming adyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan kaniya. Fadahik. Ang pakimatawan Rasulullah. Imo yung wayroon diugalan in Rasulullah. Inyad to, al-hilm. Amo natin pagtawon al-hilm. Hati niya bukon maus dugalan. Mapupo in dugal. Si Nabi alayhi salatu wassalam. Nangkan na rin mga hadith si Nabi alayhi salatu wassalam. Daran siya mag-iyan. Laong niya, laysa الشديد بالسرعة أو كما قال وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب bukun long na yung pag-iyanon maisog amuin bang siya rugalan magtuy mga rati magtuy mangluray magtuy laysa الشديد بالسرعة amun magtuy mangluray mga rati mang wrestling hibutang kana bukong bihat tulong ni maisog. Bukong bihat ni makusog. Innama syadid man yamlik nafsahu inda qadab. Bunal tulong ni tao maisog. Bang niya napupo ingin hawabaran niya rin kapagdukan. Bang siya riwalan, mapupo niya. So rin mga sipat marayaw, amun suway pag-upihan sing kita niyo, suway urulon sing kita niyo, suway kawaon na to ding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amun mapupo na to, indugal na to ini. Bukun tiyo-tiyo pakaradyaan, magtuoy in kita niyo, magka-pistol. Ha? Magtimbak. Wallahi, aun ding mga kauman kaya sa kupan ko ihad to. Aun ding mga kauman kaya sa kupan ko ihad to. Sampay jima tuwa guyan. Subhanallah, paton makasusa. Sampay jima tuwa guyan, pasal hadja sin sapi. Pasal hadja sin sapi, nabali. Nanuhumay tag sapi. Hambok tao. Siulop na sin barangay captain, iban sin mga tao maas. Pagkamutiyo humay tao yaon, na okay na ba, pilin halga sin sapi mo, bayaran kayo, mirhil pa kayo ng sapi. Hindi na mabaya. Misan bayaran lang na kay man ngay mo rin ako mabaya. Nalawang isab sing tiyukod niya, waya ko lang na nakahinang sing hinang yan. Bukong lang hinang ko, di mawa. Nasampay ang kihawpuan, nagsapa. Mihabot pa nagsapa. Nainday ko bang unindak mo sing pagsapala, sa along sinag-story ka ako, nagsapa lang na Quran. Hindi bang biya din pagsapa sing kamaasan. Kima alaw na Quran, kima pa kuno guru, yan ang pagkaking guru. Sabab sa jasin pagkaradyaan sapi, maut bihati umat Islam. Sampay di matong matin tao mas ding hambok kula lag sulot. Dihilan nasin kaniya pa in sapi, di da maba suluton. Pagkaradyaan siwi-siwi. Na inin suway na to pag-anan-anaran, in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang pagkaradyaan sing ginhawaran na siya pagdukalan. Sa magdukal siya, hakar na sin Allah. Lumasa siya, hakar na sin Allah. Magrida siya, harida sin Allah. Amuyad to, ingkabuhi sin Nabi alayhi salatu wassalam. Kita mo na, Nabi alayhi salatu wassalam,
Amon bang imyan na jambok sahabat kag tukaw. Ha? Hibutang tanalaw na buno ay tao yaon, hibutang tanah. Mag-akawin mga sahabat, sabda akan sin Rasulullah. Sa kiat to sinambok ka Arabi, diag to dahil di tay ko din haliog simbadyo, sindag to makusog, sampay naglimpa imbadyo marak mo di haliog sin Rasulullah. Sa limini anjin Rasulullah bihan, ang paiyuyuman ni na Arabi. Law sin Arabi, dihilan marika ko sin doon, di sin Allah Ta'ala rong kayo. Law sin Anas, thumma amara lahu bi apa piyarilan pa sin Rasulullah sin wayriu kalan in nabi alayhi salatu wassalam. Dahil ang mga amuin long tasuntuan in nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatun fil haya. Suntuan in nabi sallallahu alaihi wasallam hakasipug. Law sin أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نمو من أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها إنك أونا لونا سن النبي صلى الله عليه وسلم لا لونا إن كسيبوب دين سن بابائي إما سن بابائي عذراء ini amun babae di magwa bae. Ya. Ya angun, Pak Tuan, Allah Akbar. Babae ya angun. Lawi law na insipog deng sim babae ya angun. Hati ko yung mga sipat sim babae na kauna tumaray biya ini. Katumtuan ko na Pak Tuan, mga tao himba, yung kabawihan talan, doon sipog. Di magpanood lamo, di magpapanaw, dito hadjabay. Nalawi law na in Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasipog niya rin sim babae ya angun. Fi khidriha. Imana sin khidir amun aun tampat niya yan habay. Innakaw narika to aking ba angkap marayhati ko. Ya angkap. Na in mga sahabat bukod nito angkap in khidir amun bilik khas kanila tartanto kanila di magwa dito marudyang-budyang amun ang panagdakara kaya bayang sipukon. Bangaon tao man to pabay tumuyok tumapo. Nalabilaw na in kasipug sin Rasulullah dahil si mga babae lihanto. Sampay laong na insipat si Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Sampay bang siya laong na makakita sinambok pakaradyaan amun di niya kabayaan kahukawan niya kabistuhan na mo ulaw nakakitaan na mo doon natibayuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sabab in kasipog al-haya'u min al-iman. In kasipog iniring ha iman. Dahil mga pangaddatan marayaw in kasipog. Amun hipagsipat sinamok Muslim. Sa bukod isa makatan, pakaradyaan, amun aun yaon ni manjaring kasipog. Sabab aun pagdaon sin Arab, al-haya wal khazal. Dua. In haya, amun ni marayaw. Ang pain khazal, khazal, hindi manjari. Imana sin khazal, amun mga hibutang tanahambuk long ta guro. Sampul niya. Di makatindog haunahan mag-lecture. Sampay ri makabisara. Sampay ri maka-alop hamano siya. Inya to akong sipog. Inya to khazal. Adapun in sipog, pangaddatan marayaw. Sipat marayaw si mano siya. Bukon, uno tayo ni. Bukon magupo. Inaon kasipog, bukon mano siya amun mayroon adab. Bukon daro haka. Tinabiubutan yung pakaradyaan, habubutangan niya, manjarihan to. Hikmat day sabihan to. Sa bang intao, amun khazal, niya to rin manjari. Misan kalagyan, di daw malo. Niya to khazal. Khazal yan to. Aw mga tao, ihat to. Law naman sipog ako niya to, kung kasipog niya to khazal. Bukod nito marayaw, lawi luwa, hamanga lawang tamong kalakihan, umalop hamano siya. Nabihayan. In Nabi alaihi salatu wassalam, namikyan kudwa, hatungod sing kasipog. Bihadto in Nabi sallallahu alaihi wasallam,
labi in kasipug niya rin sin babae, amon yaon, halaw sin hulaan niya, mong di magwa babae, iaangkap atau kan babae iayaran. Nya, sabab pasalin sipat sin babae ni baik sipukon ba. Amo yan. Demikian, qudwatun fi syafaqati war rahmah. Qudwa, suntuan in Nabi sallallahu alaihi wasallam, harahmat iman sin ulong. Bayang ulongon in jantong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malunok in pangatayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagsambahay ang hadya. Bangaong bata-bata nagtatangis, dihi pahaba in paguno. In pagbasa Quran. Pasal sin ulong, sin tingog, sin bata-bata. Di makatahan in jantong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Allah Ta'ala, Suratul Anbiya, ayat 7. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wayroon namukaw naraak na para o Muhammad. Buat malengkan in ikaw yan rahmat hakatan alam. In rahmat ini lamod ni ulong. Na in siya law na kudwa rahmat iban sin syafaka. Bay ulongon. Na. Laong sin ambok din ang mga sahabat niya, hi Abu Dhar radhiyallahu anhu. Qala Abu Dhar, laong sin Abu Dhar, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layla. Si mambahayang laong na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hambukdum. Faqara bi ayatin thumma asbaha yarka'u biha wa yasjud biha. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Laong sin Abu Dhar, si mambahayang long nin Rasulullah bukdum. Sampay long na miyesa sin ayat. Ubo sin ayat inilaw na sampay, simujud siya, iman rimuko siya. Biyesa niya rin ayat ini. Atin ni maksud, hapers panagnaan, ruko hapers rakaat, iman haruwaing rakaat, biyesa niya rin ayat ini, tiyak balik-balikan. Unin ayat, In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk. Makna sin ayat, ya Allah bang musilan siksa bunal tuudin sila yan ipon ya Allah. Wa in taghfir lahum bang musilayan iyampun ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Bunal tuudin ikaw sangat in kusog mo, ibanin ikaw sangat in lingkat sin hikmat niya Allah. Atin pandai pandikal kau ya Allah. Ito mana sin ayat. Falamma asbaha, hawaktu man law sin Abu Dhar na adlaw, tinamiyabot pa adlaw may naan. Qultu ya Rasulullah, in agikulaw na ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbahta tarka biha wa tasjud biha. Masing-masing mulaw na ya Rasulullah, in ayat ini, hati naman ayat kaina. Piyag basa, piyag balik-balikan, sampay law na simujud kau, ubos sampay law na simujud kau, inhinang mo, ubos rimuko kau, tinabiyabas sa min ayat, laong sin Allah, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambag niya kan Abu Dhar, inni sa'altu Rabbi azza wa jal as-syafa'ata li ummati. Karena laong na bunal tuod laong nin ako, nangayo ako laong na patuhan ko Allah, amun syafa'atun laong nin umat ko. Fa'aqaniha, dihil laong nakako sin Allah Ta'ala, in sumapaat ako umat ko.
piyangayo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pa Allah Ta'ala amun miki syafaat siya umat niya. Hangkan nanto in ayat kadto piag balik-balikan niya sampai piag hinduaan niya. Liamot niya ruwa hapag ruko niya hapag sujud niya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, bang mo sila yan iazab siksa bunal tuod in sila yan ipon mo. Hati ni umat niya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bang mo sila yan iampun ya Allah. Bunatod, in ikaw sangat gaos mo iban, sangat ingat mo panday-pandikal kau. Pamudji niya ito fa Allah. Panglago niya ito fa Allah. Hapang hindua asin Rasulullah, karena dimuain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miki syafaat siya umat niya. Law si Nabi, di hilaw nakako sin Allah. Allahu Akbar. Jakpatin umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Japat in umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam masyafaat sila si Nabi nila Muhammadun alaihi salatu wassalam. Law na wahya nailatun. In syafaat tiyan tartantu mahasil hati niya makawa. Insya Allah. Dahil ingat bayak sin Allah. Hisiyo makakawa. Liman la yushrik billahi syaiha. Hai siyo isab indi magsakuto magsirik hang sulag uno kanya. Aw ni sabuno, aw ni sab syarat. Mahasil makawa in syafaat piya ngayo sin Allah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah amun syafaatun in ummat sa aun syarat suway siya magsirik. Nang naway sabihan syirik na jim kag biwisar. Narito menjadi tinggalan. Sebab mabakaw syafaatun sin Nabi ay kung magsyirik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang mo biyog bukan in la ilaha illallah, bang mo piyaham in la ilaha illallah, suway ko rin magsakutukan niya. Nah, in Allah, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, qudwa, syafaqa, haulong. Bihatin ulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam umat niya. Mugto na yung Nabi, inapas sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugto na yun, hanaza sa karatal mo, kahinapusan sing kabuhi. Uno rin sisilawak, ummati, umat ko. Ummati. Sisilawak, kikabimbang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in ummat niya. Bihan, day sabihin kaya na naman si mga sahabat na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na naabot na wapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilman si Amadina nagdangol mo nagtangis. Abu Bakar Siddiq hawak to kiyabayta ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na wapat. Kiyab to niya na palawang simbay sin anak ni Aisha. Yaon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam miumugto ng napas. Yadto in tao hagwa nagtatangis. Yung Umar ibn al-Khattab, dito na milasakan hawa. Hisyusyo law nin imyan in Muhammad, in Rasulullah, miyatay patugpaon kulong nin unya sin puddang ini. Di magkaka din Umar ibn al-Khattab. Nalawa ipangandal sin mga sahabat, bihad. Sampay kita na sin Abu Bakar Siddiq. Bunal na tuod miyatay. In Muhammadun alaihi salatu wassalam. Gimuha ni Abu Bakar Siddiq. Ang papiyamahalayak pamano siya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah wahdahu la sharika lah fa inna Allah hayyun la yamut. So makara ang panabiyasa innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Banglong sin Abu Bakar Siddiq. Hisyusyon kiaunan niya. Nagtag-ipon siya impiag ipon niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati na Rasulullah bunatod ni Rasulullah nawapat na. Bang hisiyusyo impiag tag-iponan ni Allah Ta'ala bunalto din Allah Ta'ala buhi salama lamari mapatay. Ang panapiatumtum imano siya yung mga sahabat innaka mayyitu wa innahum mayyitun bunalto din ikaw o Muhammad law sin Allah mawapat yung mga mano siya katan mawapat. Ang panakasayo na. Ang panagriwahin ng pikilan si mga sahabat lamod ni Umar ibn Khattab.
bihadto illa sakya na naman. Bihadto illa sakya na naman si mga sahabat Rasulullah. Di magpasanyang in Rasulullah wang in sahabat ni halom kasigpitan. Ingkatan kasigpitan, liarayan si mga sahabat kaya namayan si Rasulullah. Hambok buno akhandak. Amun iatak ngadto in Madina, sinangpo ngay butaw. Naghambukin hula in tao Arab. Bangsa Arab, iatak ngadto in Rasulullah. Yari pa tuan. Tao Madina, maluway siya Madina. Sampay lihaon, yaon pa in piyagpustuhan. Nagkahinang na masjid, piyagpustuhan sin Rasulullah, piyagulaan sin Rasulullah, piyagulaan ni Abu Bakar, piyagulaan ni Uthman, piyagulaan. Iniray ang mga maalim ini si Madina, bang kaumat to maghaji, magkabisita ka pa Madina, i-explain ini kayo mo si mga magsisi. Haunin khandak, haunin nagkali, dahil di ni mga tao imatakmad to pa Madina. Yan katan. Sabing kakanto ko sin December yon nag-umrah. I-explain ini kako si mga kamanghuran dito, kataw tayo manghuran. Dahil di Rasulullah hawak to buno, iban sin Aisha. Nahawak to man, nagbuno, iatakmat to Madina, nagkali. Inyad to rin ha mga pikilan Salman al-Farisi. Launin kaya, aunan na mo, dito hawala, force, Persian, bang kamilaw na atakon mat to sin ato, kalian na mo lang ninggwa sin hula, asupay rin makalap sumad kura. Hinang yan to sin mga sahabat. Nagkaliim mga sahabat, asupay rin sila maatakman to. Among ganta susuran katan, lawang, susuran sin ato kialian nito. Supaya, di makalakso yung kura. Malayo ito. Nagkali mga sahabat. Hawak to nagkali. Unin Rasulullah, magmandol hadjir yan. Umato na, ikaw rin to kaw. Mukon bihat in Rasulullah. Maparat insugaway pagkaon si mga sahabat. Sampay nakalanggal in mga sahabat patupilaras. Di makawa kapahon, di makawa bakbahon. Kaya sigpitan ng mga sahabat, hapdi-hapdian ng mga sahabat, way makaon. Sa kalagihan. Sampay nakaratong in Rasulullah. Kiyawa sin Rasulullah inamun mi'wal. Uno tayo mi'wal ini. Masuk. Amo nakapat to. Sangkul. Sangkul. Ampamadtusin taksin Rasulullah. Bismillah, Allahu Akbar. Inni ra'aitu. Kita kulong ning bulawan lang nakising Kisra. Pagluwak sin Rasulullah sin sangkul. Nasipakin bato sin sipak na. Bihad to rin ang mga mujizat jimat to ha Rasulullah. Bihay ning kasigpitan in hapdi. Sampay rin matong Jabir, nagsigpit man, di matong inamok na yung mga sahabat. Ibuhan man siya. Nagkali. Sabay, naghapdi na. Nagbagot na ba ito yung mga sahabat at iyan? Rasulullah mura. Sabay, naghapdi na. Aun kaya bakan kaming siwi-siwi sin Jabir. Liutok niya na. Ang paniriyahan matin Rasulullah. Law na ya Rasulullah. Yari law na. Aun maniw-tiyo pagkaon para hadya kayo. Sabi ka, di ka ba ito? Jabir, pagkataan manus. Hangi mo manus siya yung nagkakali. Bay hapdi-hapdian. Diyamat to sin Rasulullah, sin Jabir para Rasul. Hatin hipakaon ka niya, hatin ulong sin Jabir. Di makatuon in Rasulullah sin pagkaon, di makakaon mga sahabat. Simo-simo sila ihapdi. Ang Jabir, may tayo matin mga tao. Pagkaon na sila mari. Nataras ang ngangid. Pagkaon, amurahati o kay makaon Rasulullah, iwan sin asawa niya. Jabir, may tayo matin tao, pagkaon na sila mari. Dahil mga mu'jizat jimatu ha Rasulullah. Yung kahawpuan sin kisa. By group, dumatong matim mga sahabat. Kumawa sin pagkaon.
Amun diya Jabir sampay ang katahan dito nakakaon. Estimate hangin man siya palawig. Nakakaon sin kakaon diya man ti Jabir men kaning pagkaon nito no para hadya Rasulullah. Dahil nga mga mu'jizat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In maksud bihad tin ulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamano siya. Bihad tin ulong sin Rasulullah umat niya. Bihad to in ulong halaw sin jantong sin Rasulullah na iniinsuway na to upihan. Bayang ulungon kita niyo. Bayang kasihon. Bako ni sabsipat sin Allah. Sa suway aun kaulong ta. Iban aun kasih. Iban malasakit sa matsim bahasa. Sin Tagalog. Halaw sin jantong ta sabab bihad yung Rasulullah. Bihad yung pagkatao sin Rasulullah. Bang kaw magluto. Bang ang pangdaigbay mo. Dihili man to. Isang dakuman sa mo patawra. Dihili na pangdaigbay. Bihad yung paghindo sin Islam. Dahil nga mga suntuan, masyaAllah, in waktu, di ka alimatahan. In Rasulullah, damikyan, suntuan, hatawado, hapagpatibaba. In pagpatibaba, in opposite niya, takabbur. In Rasulullah, patibaba. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Yadto daakan sin Allah Ta'ala hanabi. Nato Muhammadun alayhi salatu wassalam. Ayat sin Allah suratul Syu'ara. Ayat 295. Waqfid janahaka. Ya Muhammad. Babaan law ng pikpik mo. Imaksud, ayaw ko magtakabur kanila. Ayaw ko magpataas kanila. Hisiyo, limanit tabaaka. Hisiyo sumiyagad kayo mo. Minal mu'minin, dahil ha mga bariman, mga sahabat mo. Iban sin umat mo kataan. Sifat sin Allah, biyayta sin, sifat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyayta sin Allah, pati kupo, pati baba. Bukon ba yung takabulong? Wallahi amoy ning sakit. Mahunit ubatan, ha society sin kita yung takabulong. Amo ini in sakit, mahunit uwatan, in pagyanon takabur. May tain sampay pakaradyaan, siwi-siwi maglagbo, pasasin takabur. Aun waktu in tao, di na imingat sin ilmo, so sin takabur yung halawang sin jantong niya. Di niya na maba, igan yung kakahinang niya, misan pakalawungan, sabab sin kibir. Sin takabur ha pangatayan ni. Ang kanalawang sin magpamong, mimani la tata'allamani. Dua harf mim di laong na maka pangadji. Dua harf. Miman, dua harf si mim, hati nirwa mim di maka pangadji. Uning panagnaan mim mustahi. Mustahi. Baik si pugon. Mustakbir iban tao takabur. Di sila yan makahasil sin ilmu. Nakita ko lang na kumawasin ilmo kanya. Lutang tanay, lago ko na ini. Ito takabur ito. Bang ikaw engineer? Na. Nalawang sin magtatapsir, layyin janibak, warfaq bihim. Hati niya, babaan law na, ingkid mo ini, hati ni maksud, pagpatikupo ko kanila, warfiq bihim, iban kaulungi sila. Uslong na amarahullahu tabaraka wa ta'ala bitawabu. Dia aksin Allah Ta'ala in junjungan Nabi, junjungan na to ng Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magpatikupo. Walayyin, hati niya amun, bukun magbungsi. Warrifq, hati niya pati ulungon, pati hanunuton. Lifukara'il muslimin, hamanga sila miskin-miskin. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diaak
magpahanunot, magpatibaba, magpatiulong ha mga miskin-miskin din ha mga muslimin. Hati niya, maapda ko man ha taurayan, hati ko intakabur ini maggo ha taurayan. Kamawmuhan. Abang ko takasin na yaw, ha? Siyukaw yan. Di na mgatud, miyamanaw tiyataas na dyan na muntikod-tikod. Tiyataas na dyan akaba. Sabab siya na, iban alta, iban sakatan, iban security, iban kataan, kakausan hinangon, bukon bihanto. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ak magpatibaba, ha mga miskin-miskin. Ay, ikaw magpakita to sinta kampo. Nabi ayan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, in patibaba niya, kana yamurru ala sibyan fayusallim alaihim. Lumabay ha mga bata-bata. Bata-bata, mayroon pa mong biya mga kauno-uno. Sumalam in Rasulullah. Ha mga bata-bata. Aw, nakto kita, hindi kita magparuli. Bata-bata higada, tamo pa kay lingyon ta bata-bata, bisan ta umaas mong biya mga wayroon dato maksud ta kaniya, ato akan makata kaniya, aw, nakto rin kita magparuli. Sa Rasulullah, bata-bata, sumalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabihayan. Sampay din ang mga jari. Tiniyamong ipon, babae. Tigo. Laong na ta'khudu biyadihi. Kawaon, amiton in Rasulullah. Pakain, kawaon, sin bata-bata babae ni. Sin babae ni, amon ipon ni. Tingin Rasulullah mag-iyan mo. Nawang mari ka ito, ang kumamataas ng darajat mo. Bihay niyo, kulong mo ba yung bata-bata sa miniwe, way adda. Ha? Ako, inangon mo bihay ni Rasulullah. Bihatin kapatibaba, si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaksipo na'ilahu. Sampai maklano siya sin chinilas niya. Wa yuraqi thawbahu. Sampai magtahi siya. Singgirit sing gamis niya. Magtupak. Wa yahlib syatahu. Kumawa pa siya. Siya pa'y maggatas. Sing kambing niya. Sabi na kauna ito, magkawa sila gatas din na kambing. Wayo jalisul masakin. Duma maglingkod-lingkod. Umalop ang mga tao miskin-miskin. Wayamshi ma'al armala wal yatim fi hajatiha. Madtumakad. Ibanan yung mga tao walo. Ang barhajat. Iban sin mga tao. Anak yatim hajat nila. Tinagihadto in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan sifat yadto. Nasabot na to sifat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga kahalan. Amundiakan kita niyo. Umupi. Ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha mga nasabot yadto. Murah-murahan mga kiulungan sa Allah Ta'ala. Yadto indeng ha mga laong ta. Ikaganap. Sin pangadyan na to adlaw ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na ay sa rew-rew ang inuupihan sing kita niyo rin na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in biyayta niya kato taniyo in siya magpayukop atawa magsampuna sin pangaddatan sa rew-rew. Puas ding haamoy in langta pangaddatan diara na to, dungan kajari sing kita niyo rin mapakandangan sinina na to, amo na in Quran mahamudliya. Amo in ikadukup sin pangadatan sa rew-rew, sarta amoy in kakuyakan sin Allah Ta'ala ipag-addat sin manusia, dahil ha mga sawabid to, amin matayma siya, dahil ha mga karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin ha adlaw kadakana. Na inyo to katantan, diawayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta piyahati kita niyo si mga sila nakaurol sin kahalan sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya na to makawa yung mga pangadatan nito, hasupaya isap kita niyo, amin makasingod kaniya, biya sin mga ini pangadatan, amin kiyawaita sin ini Sheikh na to hain dunyaon, murah-murahan in pengajian na to ini manuituyan long ta sampai matanggos in amin kitab ini insyaallah ta'ala hasupaya majukup doon kato taniyo in mga pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun ang biyayta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ha amin pangasubo sin mga sahabat pangbiyadin in pangadatan sin Rasul in bayta niya khuluquhu al-Quran in pangadatan sin Rasul
amo na nasampuna pangadatan niya asal dungan kajari, amo na Quran piyang daakan sin Allah Ta'ala kaniya, karena beta niya resep kato, innama bu'istu di utammima makarimal akhlaq. Ako dia aksin Allah Ta'ala supaya masampuna pangadatan sa reyaw-reyaw, na bang kita mabaya si masampuna di kato, amin hipag-adat ta pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga sifat na sabot kato tayo siguro na tuhain dunyaw. Insyaallah Ta'ala murah-murahan yan kamu dimurundong kamu hawak to ini na mga ito katantan ipagsusukur sing kami puas din na pagsukur pa Allah Ta'ala sin yan kamurunhan ni maluk kamu yan katan mamarahin to dahil na mga ini karayawan lang ta makahampitin kami sabab sing kamu yan doon ni maalok insyaallah Ta'ala. Ang sukur day sa ba mga sila amin wala namugtoy sin parsupatan marikamo supaya long taing kahalan sing kita ni amo hindi magugto masira in talam sin Allah Ta'ala long tay kapasampay kauno na binaybayan yan na halom sin pamaybay sin Muslim ini kalam sin Allah Ta'ala sumud bukon na amin long ta ini barantay magmaksud gumawa, amin magtuyo, sumakawa, doon na kita limingkod, halong simbahay ta, dumatog na maunin ini, lang tarisala sin Islam, palong si bahay na to. Murah-murahan, mga katawtimuran, pagsusukur na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin, dahil ha, kudrat iradat sin Allah Ta'ala, na yari kita nyo nakawaak sin, amuin, jambangan dahil ha sulwa ini, amo na lokal-lokal lang ta kaya butangan na mo ini rawdatun min riyadil jannah sabab na beta yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo lang niya makatimbay daing ha amoy jambangan sin surga na bietaan niya kita papitasun kita rin ha mga uno-uno na makawa taroon impagyanon doon ha namo na lokal pag papangadjian ilmu. Na yato na guru na ito kalasahan lang ito nagkakanap sa pangadjian sarta na hiwalik ko isang kanya kalukaloon pa isang kabayaan niya ini baita kanyo mga katawte mga oran palit ito siya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maray mga wayron na sa ito patuan. Maray na tulong tayo hindi mga kaya tukbal tarong yan. Alhamdulillah. Mura ko man na balikan ko hindi mga pagsarang sukur ta hakatan. Nabiluwa na yung mga katutay manghuran na hindi magbati laol. Masin-masin naman long tayan. Imuunong-unong kato, kumawa sin ilmo, among hika, among ilmo long ta tihil si mga katutay manghuran kakuruhan sin kita ng rendihay ni. Katan sin kakuruhan na to magkari. Yan mga katutay manghuran na to di magbati laol, di mo hitod sila wakto. Kumawa sin ilmo dumungong murah-murahan insyaallah magbarakat yan katut tayo dunya akhirat. Mari dito nadya magsuko pakatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.